Kala besibukela boys Sakena bagobe sikani Bekanya lo shayena Hawu, kehla emakhehla. Uyatatisha silo. Eish, kubuya te RE9 man singentanga kulamalanga. Oh, nami tangentana. Kona kanti nawe khona timbele tikushaya yakho. Hayi mjida khulileka khona sigubhu nakutatisha check. Uma ngibude ama question man Brian, mesh. Namhla kude sihlani ngakuthembisa. What is agriculture? Sikuma yona sova ama agriculture kana sikuphi la? Oh, liphumula khona nescience la. All nation le bantu kuvela everything is inside there. So into kuvela Yaro ngathi khona nekhalenda. Okay, asambeni, okay. Question eqala tathi who sold Jesus? Ngibani othengise Jesu? Mathata. obvious. Wonke umyade question leyo. Nomngavusa sisona itilale lembhedzeni. Obvious athi ngibani? Jesus. Skeleton. Kodwa yini kusewena? Akusenje la scarrot. You got so much to learn. Lo 0-100 ayifeyila lethe. Jesus skeleton. Jesus skeleton. Ubaba ngicaphatha utongitshela manga nyana. Utawuphulwa. Futhi ungangitshela manga because mina ngiyayisomveni. Lalela manje. Nabo GG, nabo CSS abo Scaliot na skeleton. Jesus na Judas. Yabo vele kune composition lapho. Uthishela abadi. Buya kimi wena. Ngo Jesus skeleton. Ngifuksuka lana. Ngisimbele lehlata kuqala. Hamba baba. Njita. It looks like I'm missing something. Yabona le verse ukuthi Jesus skeleton wathengisa Jesu. Kufunakala kuMandela 99. Isasidam. Hamba ngashaya. Hamba phela. Wangibuka kanjani? Hamba. Gijima. Zowanyathela makimoni yasabine Denonga ingelebele I'm going big, I'll never change Nitagwe yamile Zowanyathela makimoni yasabine Denonga ingelebele I'm going big, I'll never change Nitagwe yamile Mthanda sanjalo mangivuka ekuseni Siyangezame ngangishiya endleleni Ngifuna imali ungadokwenta la Ngehlanganisa ngilale kuphuma iplani Sebafuna